Ungiotuite wake akoma na baya akoma na kinyasa kana mvuti. Kulite unique hata first. Unya mbaika zuko. Seriously. Ona ku aga make azuo ukaumia na kinyasa oneo yumia. Au kena ochumia kana yumanza balo with a very no tunene lakini kitu jampe. Keke mbaika omundi na uniki nyaza. Mwai wetha la mujuzu ni thaka nyaza kana mbaika. Ni pepia piu. Wewe mdono alikile madina serious Undu surely. Lakini unapamona tuweza Ekai. I don't know meo baby nyaza lakini kuimuita baby Ekai. Ni pepe la moda mata. Kanaka zuni yangu. Ni imagine suonu weke ya kinyaza, uni aiki ya baika, ona tembo anga. Mundu upe message, nutape message ngumu no pass. Be message yuko na iwuru kwazi ya baby nyaza na matao baby. Nituta kanizo. Nituta kala kitundu wada kamba in the way. Kila kana ndo ngolio yoga na story ya baby nyaza yoga yumelova u. But nda atwasi wona aka ingi na no niwe story ndwizi fellowship with the ana josia ibeti sangi wewe ange wambinge muno na ibeti ndio ndo mwana ume ithirwa akomana ni tie yange wana tukayonge wambinge yawe mondo izema bidhe ame mabidhe lazio ithirwa eta ikathela na mundu akatetheka undu wa history na yoleka na stress ikawoleka nenda kwazi akawaiwe meobika bandu ketha apikie bandu yu ekomana ngua message uko jaribu kuya mume labda be ni maete ngawaika emela na yu communicate na jao na meko kukoma nuru kukoma na kinyaza imaanisha ndia faida kwenda na ndio kwenda ndikweti waku kwa they batonye kanja ma ubantu bakwambia tata ni gata nando yeka je mukanzi twaisi ajo likindu kila kiteza sia metwano ni muno ni kunenania dialogue na ndukathine tata nundu woka ne tata wokainyoze kila mundu okile na mwambata ni kila mundu thia ni wambata mweza kuigwana ayeka le na mukani mumba labda amutwayo bandu maenge wa mukolia igoi story maundu wambie mukoma na kinyaza wone ikiata kana thina ni mwao na evya ni mabikite mena bika bandu mata nenania nimekwe yange wa na metatua kino joke tonyo materia lakini yu kwendea gwiki kinyazo na ga umundu mukethi batonyeka au manene siti diasi umundu kwa communication ningino zo tukawetwa kweli na tio monea au meza ingi mundu muka ale akwambia ku initiate conversation au manu nukuzani we menena na gwata ameambia ba nage kalogwende na kuumia kwa hiyo sio ni meka lendira mukana muketha no education nage agena kwino sio kama na kinyaza be wijumia sia mao iyo na yuki kwovete buyu yongewa ethani mlikino muto nyota tuwa mutatu na kila mundu ekoma na mugo na gwetha mundu benyi ni masiokea na mwaka musi kuona alamu kwete kukoma na t-shirt asimandikitwa azimio ndizi yuko ina t-shirt mbingi muno siulenga na kwanza sia uda I imagine with it mungu alikino wake azimio ando iko koma t-shirt azuba in the way ama agula pena complain mbingi muno ukenda mundu wani ndo abikaye kide t-shirt yani kitwa azimio kana uda mundu uzi expect we ikota ota mundu umo surely ando lamu koma ana ngwani mubita sia ando lamu imutwano izo yando meanza ko nembe mbingi ukenda ya mundu kunikita mbagake ya boshorila ya ukunika muto nzabi otherwise bulai letu ona ebula ni alipasa na huko na baani mute mulika punte ni ngombe blani pauna mwevi mukwati muti apa yu watu ndawo komete mwikite ngwambi no muta mugeza kukwata niende na ai na mwema na ni munkwa na mwikwe binda yenu mupituke mwambie kwambia kwazia kekela na yenzikeka nena twaina binya tukeka maundu ni oju na misingi ilo kwaka musingi ulo kwaka ndini wa mutwano wako wewe koma kinyasa koma na kinyaza lakini mudhonomu kinyaza chu kikakwandwa habe ngiwa itie ndukara tongo taisitwa uitabithite demu na ikwe mutwana na ndina utonyi utoma kwikata disho kada ninya na ile songia lakini nendo jaribu nasi
twaisye mbeko siana mundu kuimaanisha ni lazima mutwane nundu be andu mama sia ta accident na for lack of a better word ukethia kusia kwe mubangoni lakini ela mwendie kwika maundu menyu mwana ni ukie ko ethia mundu ndukona mwikalania ndukalazimike umutwana nundu utwae wenyu kana utwani wenyu mutwano wenyu ukemba na mathina maingi ko kubingi yume mitwano ni na mathina nundu wa kwitha mawasani nundu bekana ki ando ingi umunde bekana matena mugwe na moyone kwithia matwani nundu kana ne kasia iwe ngagudwa nye nasia ethane batonye ka ndukadwa mundu ni kwithia no sia iye nake ethane bandu kumazio bata ethane bandu nundu nyonze ngine mukosie umwetu netekelie gumia bata na ke jamaa ndagumazio bata uwa weta ethane siana ndukona mwaile otwana na banu gwa mwetu ni wakwa sati twane utwa yozuno tonya kwithia na mathina yongewa umwenye ndibangire kwikata utwa lakini ngutethesia kuya mwana kauke na heshima na katonyo tumwa mwekala maisha meka bakwe mutwane na immediately mukwambi osumbwana nundu jao mundu mwenda kwenda olongi we pama sama sembete otyo kuba kusamano ku kwanza pe family mwesu wando matwanite bali kathina mwingi muno nundu wa jamaa kuthi kuita bithianza na muka amanya muka yi ina ibati na muka enzia ethia oneka yuka baba itabathinitu ona pe ukangi kasia na yeye muka wake amweke nundu iso nsile wa no bati nzoku no ikikekeli kweli wala mundu zini mwazi ikambe na university aibati ingi onzoku mwazi akangi kake na bado huyo kibeta ukikweke Ichana zile ni za mundu mukomu. So ndani ya mundu ume uyu. Na mundu mukano umwe. Mundu mukano umwe. Na yaseni bahati nzuku. Pupa bahati. Kila waile kweti kila nati. Nikana ena mwewe. Onetha timu try officially. Ko kiuo ni chote kwenda kuiwa. Na ni waile na yu kindu kingi twitha nacho. Ezi nungano nena masi wanenga mwana. Ina unenge pasi. Ngona si very important. Kindu chambe pezi ndu twitha na thina nacho. Kindu chambe akaingima mume mali kama thinani ni mamone ku accept kana mundu ono lifile thinani na no make a mistake na uwe wethie makosa methe ni makosa mundu aibangite kana makosa mambanga on the mengalama patia mu matengalama na you either mamo sukinu kimundo no mutethia nacho ndakati ndo kiteta mume ono kamubwata kasi iwe kai melua kai tunganda ono kamubwata akomize mundu mukongi dathiku kakaigumia ukomyozu utuma kila kibo manda yundu munena musolve maundwasu muekanie kila chambe ni kuekania nundo wekie mapetio lakini imo katuika muko kite yake ndu throughout mukite withie mwike kara ekala witikile and for example asyaite na mundu mukosu malaili usuni mundu munanae methia waimwe na kwanza kakungiwoneza kisheria usuni mweu kwa witikila kana peke ndu pakiende no emanda solution yake nduki mundu aume ni mai wa nundu mekwacha sore kana mekuya straight ye wendo ende peke ndu niende sepa kweza yeye kitokwe bahati mudhuku akitokwe bahati mudhuku nundu ndesi undungi utono kwia mana kindu kini chekikie na kiisioka na kindu ki chekikie edha basi yatokana na kangi yimaanisha mundu andu ni mesene na mana indesio maundu mo o mindesi naku kwa huo no kasemba kindu tisiekikie manda undu musolve peke ndu kingi masingwenda aweta kila chapa ya ndume waita bya mundu muka pena kacha twina yope muna mutuo twina uo wa mapinda utemuseo na ningwenda kuunene mundu mukaka no mundu ume kana ke mwana kana ke mwitu meukela makakuebu omwaka kuebu na amino kuebu itwika mundu la muthuku no mundu ume mundu ume usu atilelwa maundu mathuku ayambio lazima thiotwa ola mwitu mundu no wakomie nake na wa makulia ni wakwatiwe aye ndia kwatwa no awetekilile na yutithia omundu muka tito kune kwenda kwe ethiwe irresponsible asya imaisaidi
maisaidi na mwetu chau cionthe na mwetu etwika mundu mume oneta watwika satani nita wakwatie yani kitwika kindu kithuku muno na mundu mukonda kwato etwika responsibility ya chau ya ebuye kuiwe legally ni ya mundu ume eweka mundu mukosu kota participate na ni wa participate ye na ni utabiati masi mundu muka wonde opetukete miaka 19 kene pepina akwebu atese pepina nondo mundu mukosu ne wizi matuko make ne wizi metenela withana chao with a fertile especially mundu so meta baini ne wizi ne sametenela with ya atono kwebu kwa mundu mukana tuza kuunga makazi ya ina kwebu ye mundu wakwe ndese na mune meka au peke ndukiende matukwa au kwatiti ni kana au tunge ngombo kwanza ko ilobi kuthuku muno na umema ile kwituya au tunge ngombo umuthukumia umuthukumia na saingi na nena no mwe ambia ena mwana na mwana osu wake ailele aidhemeana atano ambia kila mwai nilikasiasi ni bangeli manana mubuko asimonze kila mundu atumite nundu na saizi ni cia mwe matwanite ate wamba nga ni wete nisabye mukau utilia jamaa ba uweka sete kumbe nega woria nokona lakini munamuona ngame kio thukuma uyosu kuwi pia na mwa kio thukuma uyosu lakini pia when it comes to andwele masia mwana akuwe pumbate mubango Ekai kwenda kuilela mundume eweka mundu muka kote ina responsibility mundu mukosu ni ensi hivyo kama mundu no enda risk ya kuwebu ni wenzi matuko make meiliata tikana tikana kwa ukila saa imwana kwanza kipisiso kwa imwana kwa yoto inezilelwa maunduke thea cha meni wona cha tukadeta kithuku kwanza mundu azizie the mutsione tamutsione ndo twa bauju na ndo asu on the responsible mundu mukosu ni responsible mundu ume is responsible on then my look into account.